Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Haris and Marlene Veronica de Leon, Tess Calma, Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simone Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, VJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chi Carayon, Emerito Zenaida Emerson, Ken, May, and Erika Summer David, Shane, Kevin, Marco, and Sion Manabat, Ernesto Bolos, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Visda, Bong and Asmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Angelita Bondok, Benedict and Arlene Tua, AJL Vien and Alaya Braille Tua, Jari Kent Lampasa, Jasper Andre Lampasa, Faye Cowling, Gladys Abancio, John Walt Sakino, Birthday ng Corazon Vitog, Safe Travel, Arlene AJL Vien and Alaya Braille Tua. Para king makapasubaling kayaduan ng Dadipat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irene Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emelu and Ethan De Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa May, Carissa Marie Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Elisa Condrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar Carmela, and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermundo, Apoles and Fiches Ocampo, Joshua Angeles, Jay Carreon, Romana Ocampo, Lilivet and Ernie Echagwe, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Benedict Tua. Para king malagwang kapaldanan Dadi Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, Miguel David, Marites Sebastian, Terry Davis, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Rina Kayanan, Yoli Malasique, Romeo Lasco, Francis Lasco, Roman Torres, Justice Isaiah Cortez. Para king kapayapan ding kaladuada di, Jerome Maria Julian Simeon, Lauriana Felino, Salome Jose Sr., Isabel, Gloria Gilbert, Angel Amparo, Felicidad, Melanio Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla,
Hamiklar Renato Rosario Flora, Melchor Leonila Constancia Froilan, Quintin Sr. Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonio Maria Hemerenciana, Marcial Trinidad Roberto Mirihilda, Librada Rudencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Huang, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Isidro Maria Erico Mariano, Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Maria Jesus Gloria, Valentino Jaime Marisa Cristina, Vivencia Jonica Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon Fresi, Gliceria Andrea Francisco, Bernardo Nicolas Rafaela Manlutak, Estaquio Felicitas Roque, Nicolas Apolonio Herminia, Hermihilda Victoria Pablo Felipe, Condrado Marivic Julieta, Jovi Karel, Joan Cleland, Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tessita David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Serafin Rosalinda, Victoria Marcelo Justin, Ernie Pablo Mirna, Jimmy Teresita Mendoza, Benita Pacifico Jerry Alice, Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino Shermaine Edgardo Pantig, Rosie Inco, Aurora Osenuki, Wilfredo Dizon, Manuel Petronilo Maximo Gil Domingo, Rolando Marcelo, Dolores Castro, Alberto Ducut, Rodalyn Romero, Danilo Amparo Bacani, Leonida Martin Ocampo, Teresa Canlas, Rodrigo Sudaria, Vicente Santiago, Rolando Angeles, Carmelita Mangulubbanan, Rafi Lourdes Rogelio Lucila Melania Francisco, Marcelito Lorenza Trinidad Marcial, Yolanda Aurora Paciencia Romulo Jaime, at ding maldang kalado aking purgatorio, lalong-lalo na de tangalanang makaga nakakarela. Mic test. Ready na in media. Ready na ko kan? Dalita pakibat. Dalita pakibat. Sana tayo po yung dalit na pakibat. Itubon me gino, yung espiritu mo, at ibayo me yung lupa ng yato.
Espiritong banal, Talapagligtas kanuan, ating pusuming ipagpainawan mukawan. Kung nagkakambeni, rasya mo at kasapan, at kekang mamagnuan, puso kekang lelangan. Kung nagkakambeni, rasya mo at kasapan, at kekang lelangan, puso kekang Kinaginipam, kuning anak, ang kuning banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng Ginoo sa Kristo, ang lugod ng Diyos, ating pamiyabi-yabi, king banal na Espiritu, malatili sana kay kayo. At keka ang timurin. Malagunggat panapon kay kayungan, Malagunggat panapon muna. king aldoyti ti para ng Jesus, ang pengako na karingalagad na, at nanabang takaniti, tiburanay banal na Espiritu, iba't iba, malmantabig, karing likwanang misundo king misyona. Nanginyasat, magsayata mo, uling kapamiratan na ng panyatang ng banal na Espiritu, migmulaya, mi balangkas, at anggaman yeni mi babalangkas, ing hausantamong iglesia. Din taong tinipon ng Diyos, bansal pantaya kang Jesus ay anak na anting talapagligtas. Abi-abi tang isa diyang sarili kang bening tula, ngining ikanakan tayo iting misteryo. Anting talatukin ng Jesus sa minang tamo, ing kakulangan tapak ing kasalpantayanan, nga sat nga tang sumabi, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisi pamano at dapat, at miyayaniwang kakulangan. Ulinitay paandapuko ko ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angelang pong santo, at kaya kayo kapatag, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. King Diyos, sa may paing tuto, pakaluluwa na katamo, patawaran na rin kasalanan tamo, sa upanakatang miras, King Bie, alangangga. Amen.
eleison, eleison, excelsis Deo, et in terra pax hominibus vole voluntatis. Onium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax Hominibus vole voluntatis. Manalangin tamo. Oy pa, ipamingat subanwo, kilob ning 50 aldo, may pagmasusyan, ing kaganapan ning misteryo, ning may bulalag mong lugod. Lawan me, ing balayan mong makatipon, manalangin. Makabuklat tanggap, kingapi, ning espiritu mo. Datang yasanang mamali, karing puso mi. At ipawi na yung pamisagsagan
king amano at salita, at kapamirataning meto nga siwala, at meto nga dalit, apurian miya sana, in lagyo mo, kambeneng tula at kapasalamatan. Iti ang adun mi, king kapamiratana, ng Ginoong Hesus Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning Banal na Espiritu, Diyos, manggaman, kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Inyang mira singal do ng kapiestan ning Pentecoste. Ding sablang talasalpang tayo, makatipon la king metong alugal. Kabudabod mi kaya lingongo menibatan king banwa, abalamu biyong ning masikan nayangin. Kitmuane ing bale anong nula pa kaluklok. Kay bat ding balamong dakal adilang api, ikit dong mi kakalat. Ating balang katawo, mi kayatin niya kareti, king tulid na. Mi katmanlangan, king Espiritu Santo, migmulalang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalug na karela, ning Espiritu. Ating udyo karin Jerusalem kanita, debotos lang menibatan, karing miyayaliwang bansaning yato, inyang dimdam dating alingongo, mitipon-tipon la ring dakalatawo. Mengas danlangan uling dimdam dong magsalita ring apostol, king amanong siswan ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tawo Galilea, deting tawong magsalitang makanyan. Makananong ini itamungan, daramdaman talang magsalita. Karing sarili tamong amanong siswan, kay katamo ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Dingaliwa naman kay katamo, menibatan la Roma, Udyo ampon paganong mga konberti king Judaismo. Dingaliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itangan daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan, sa salitara, ing makapagmulalang bage, de patanan ning Diyos. Ing amano ning Kino. Salamat, King Diyos. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato, tutikitangan po. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning
kakaiba tanda. Dapat kabutinan mo lang pangisnawa, kumabsila. Ating yato pagkaluban meng bayong biye. Itubon me Gino, ing Espiritu mo, at ipayo me ing lupa niyato. Ing ligaya ning Gino, manatili sa kapilan man. Mi paligayan niya sa aking sabla ng lelangan. Mananunasan ang ingkana kong pamibule-bule, makaibiyetula kaya. Uling king ginututula ko. Itubon me Gino, ing Espiritu mo, at ipayo me ing lupa niyato. Itubon me Gino, ing Espiritu mo, at ipayo me ing lupa niyato. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo. Subali mo nung patnubayan ng Espiritu Santo. Ating miyayalawang uring kalam espiritual. Dapat, iba't langan king metong mong espiritu. Ating miyayalawang paralan ning pamanyuyo. Dapat metong yamu ingginong susuyuan. Ating miyayalawang kagiwan. Dapat in Diyos yan naman imbabi kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan king atsuya keyo ing espiritu para ikakayap ding sabla. Uling i Kristo may ngari ang katawan, ating dakaladake. Makanyan man, metong nyamong katawan, bistaman dakalang miyayalawang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Udyo at Griego, alipan o timawa. May bignag tamo king metong mong katawan, king kapamalatan ng metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
May kakeni o Espiritu Santo, katman mo ding pusuring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ining kekang lugod. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka timurin. pamamasa iba't masanting nga balita, sinulat ng San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengin na ningal dumuring ita, makatipon laring alagad, pakakabatla din pasbol. Kaya lugalan ng nula makatipon, uli ning takot da, karing hudyo, dinatang ni Jesus, tinalakad niya busal da. Ing kapayapan manatili kayo, nga nakarela, pangasabi na niti, pepakit no karela, ring gamat na ating katalindiking ana. May sayal ring alagad. Panakit na king Ginoo. Pasibayin ang sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kayo. Nung makanano na akong tinubod ni Ipa, makanyan na kayo namang tutubod. Pangasabi na, niti, pengis nawa na lala, at sinabi na, tanggapan niya yung Espiritong Banal. Nung patawaran niyo laring kasalanan ng ninuman, patawaran nala naman ng Diyos. Nung ngayon na patawaran, nala naman patawaran ng Diyos. Yung masanting nga balita ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaliguran kong kapatid, in piyestang iti, abene pa, nitang piyesta na ning pangasubli ng Maybe Jesus. Nya, ikabalo nung ako, umetong karinga nakapari, asabi minake kayo, mayari in Paskwa, inyang pigmasusyan tayo in Resurrection Sunday. Open niya pa. Kasi sino bliya pinsang mebye? Kasi at luyang aldo, malibad niya lina sa Jesus. Petere, kitkot de, katlong aldo, sino bliyang mebye? That is not period. Open niya pa. Totoo na, kita pan Domingo, nanuya yung pigmasusyan tam. Ascension. Pamaitas na banwa ning Ginoo. The same mystery. Yung misteryo ng Kristo, may susunduya pa. May gaganapya pa. Banlalo tayong apilasa. 40 days and only one. Ako, pakitulad kayan kay karanasan tamong at saka nini. Potang mati metong taong kaliguran tamo at malugod kay katamo. Agyamang yata na yakakit. Di nga luwa kay katamo, especially dito kao sa nalagayan. O bala mo ata, ay aglawan de po. Pambala mo, ning kayo lumabas siya kano. Ning kayo naman, abaw repa banglo. O kaya ito sa bulang gaga. Dimdamin na yung kwentong makanyan. Sa bulang gagamitan niyang mabiyaya. So, in other words, misusunduya pa, irakatara lakwan. Di lalong-lalo ni Jesus, pati katawa na sino bling may piye. Uneng kailangan ng sapat na panahon, kanita rin alaga dalakwana, talaga nga kumbinsya nala, mabiyaya. At itang misyona, era pangaintindihan, balara niyang patende Jesus king krus, balara yan ang wakas mulita na.
Timorita nga dua, pauli Emmaus, tara mulita na nga na, ala na rin malyari. Wrong. Mabiyeng ginawa, tinyang misyon. King aldoy ti continuation. Itinuloy. Ing ginong minta na banwa, kingaldo ni Pentecostes, paramdam na, itang espesyal upaya, iba't kipa, pengako na ini, eko pamama ko Jerusalem, ana, Jerusalem yung paborito ng siyudad ng Hudyo, karinya yung templo ng Diyos, tuklangan ng Diyos, busal na ring tao. Dimdam nyo, ketang mumunang paumasak, niyaliwang klaseng tao, anyang manaral no ring apostol, at tinanggap king Espiritu, migtakala, miyayaliwata penibatan, ay dinilugalareni, etano ay tinjan. Pero ating kung nga pulot, dimdamnan din, Ehipto, Arabia, Roma, nanulang klaseng tao rin, o batatsula Jerusalem. Dita ka background. Impiesta na ning Paskwa, piyestang Kristiyano. Piesta Repamo de Mudyo. Paskwa. Pesak ngara. Ulitan niyo na po, Paskwa. Nanumburi na sabihan ng Paskwa, pamaglagpus, pamaglakto. Kasi nga kanakanda rin Mudyo, banwa-banwa, makapagmula lang gawa ng Yahweh. Inyang pepalakto no ring baleda ring Hudyo, Ehipto, at detang pibale-balera ding kalaban, ila ring kematen anak kapangane lalaki, misalbala ding Hudyo. So, eraburing kalinguan ita, king Diyos may kialam yakarela, king istoryara. So, banwa-banwa, may itong yakaring ding Hudyo lalapong dakalapisamban. May itong talaga yung pisamban na yung Templo Jerusalem. Imban sara malatiya mo. Yung piyesta ng Paskwa, sa bilitan lang maglakbe. Ding apostol ang po Jesus, taga Galilea la. Lumakad ka alos par minggo, tayo kamiras, Jerusalem. Siyempre sumapali, nakamang po pwede lumakad. O batatsula pa Jerusalem? Kasi atin na namang metong pampiesta. Piesta ng Pentecoste. 50 aldo, kaibat na ring Pesak. Magpiesta no naman ng Hudyo, elam ako, Jerusalem. Din taong deni, sana ko isa, Hudyo lalahi, batlak karimyaliwang bansa, mumulila makipamiesta. Pero aliwano salita, kaluparareng Meragul, Amerika, Japan, stumuli laketi, elabiyasang kapampangan. Ale. Pero yung makapagmulala, bakit inyang manaral na ring apostol? Ay intindihan da, kaya sarili da nga manong imburirang sabihan, o yaning mala. Nga nawaring sasabing San Lucas, na makisulat kayong librong iti, itang milyari kayong tori ng Babel, niyang din tao, simbulat mo rin Diyos, di nanong dakalasalita, balang may kakaintindi, milaban-laban, ngayon ikapamilataning banal na Espiritu, ding tao, may sasan metong la, may kakaintindi la. Hindi dyan niya po. Niya pinitang darita pakibatana, itubod may Espiritu mo, at ibayo may lupa na ningyato. Potang yung Espiritu ng Diyos at yun kekatamo, lalong-lalo itang Kristiyano, maging dala na kataning pamisan metong. Tandaan na niya ito.
Nung ita mo, Kristiyano ta mo, intindihan yan. Magindala na kataning pate, alay ke katamo, ing Espiritu ng Diyos. Metong karing isip kong analogy, by the way, ingama nung Espiritu, Kastila, Spiritus, Latin, Ruach, Hebreo, ikayo, Ruach, tamalang mo, mababangkak ka, Ruach, ikayo, Ruach, duri na po sabihan, angin, amay na, angin na masikan-sikan, o kaya angin na masikan, bagyo, alisus. O yan ang kabaldungan na ng amanong Espiritu. Kalupan niya ng soft drinks. Ay ala ng Espiritu mo, tinakas niya itang makapanigab, niya papaldak, nakamanigab. Pero hanggang at itang Espiritu ng soft drinks, suminom ka, okay. Agad kang manigab. Makanya yung Espiritu ng Diyos. Nung makananong kailangan taya'y ngangin para manatili tang mabiye katawan, imbalang metong ke katamo manibat niyang mabinyag tamo, balutaman o ali, paniwalantaman o ali, ang Espiritu ng Diyos, iyang puwersa at pangisnawa na kay katamo. Kanita itang biyena ng Diyos, amibiye kay katamo niyang mabinyag tamo, misunduyak, maseseya. Diyan akong halimbawa. Tini pa namang at suke nila, Arab ko medyo matuwa na la. Ade ni nga anak. O karakal na makasutan ay lamalisangan. O karakal yo. Ining tabatsoy. Munta na ka kayo nitong. Ika, munta ka kayo. Ali-ali itang makasutan ay rakaburi la kasutana. O, makini. Kini mo, sagli mo. Kini ka marine. Ka marine. Nano ka lagyo? Ano po? Klein po. Klein. Pakasakit yung lagyo rin anak yun. Unyang ita mo, Pedro, Ana, Juan, Ana, Andres. Klein? Nang Klein? Mapang Klein, maintindihan kaya. Mumukyat. Klein, mangisnawa ka? Ay, kano mangisnawa? Sus! What the? Mangisnawa, balo may mangisnawa? Hindi ka Kapampangan ka, Tagalog ka. Tagalog, I'm sorry. Humihinga ka ba? Opo, kundi hindi, mamamatay ka kung hindi ka humihinga. Parinig mo sa akin ang hininga mo. Wapin, mangisnawaya. Kung hindi ka humihinga, anong mangyayari sa katawan mo? Hihina hanggang mamatay ka. Ngayon, itong pinakamahirap na tanong. Diyos ko kailangan mag-review ko pang Tagalog. Alam mo ang isang minuto, no? Isang minuto. Ilan segundo ang isang minuto? 60 seconds. Alam mo ba kung ilang beses kang humihinga sa loob ng isang minuto? Hindi tinuturo sa inyo sa eskwela. Ang daming tinuturo, yung importante ang hindi tinuturo. Siguro po, karengana ka lang makibalo. Ha? Dahil mas senior. Ikaw ako, maragul ka ken. So, pamining wali po. Hindi. Ikaw matakin. Wow. May nga to kalabalo kanini. Sige, thank you. Nano ka sila diyaw?
Carlos. Ama po ini, Carlos. Carlos, how many times per minute do you take a breath? On a scale of 1 to 20, how many? 1 to 20. 20. Ay, 16. Ha? 6. Ay, sabihan na eh. Sabihan na eh. Agyang mali yan. 16. Ha? Matatakot siyang magkamali. 16 na overshot. Bala po ka ng minuto, mamalduktang pangisnawa 12 times. Forever. Ayaw kong maniwala sa internet eh. So, ginawa ko, tiniming kay sarili ko. 1 minute, 60 seconds. Eh, ba't kinanyan ko kay salo ko? Alang pangisawa ko, ibilang ko, 12. Kilob ng metro ng minuto. Imagine in katawan, automatic, may utos. Maldok yung pangisnawa. Oxygen, angin, kailangan natin. Kailangan ng utak, ng mga internal organs. Ganon din ang Holy Spirit sa buhay natin. Hindi natin siya kakilala. Kamukha ng hangin. Hindi mo nakikita ang hangin. Pero, mayupaya yung hangin. Paparatilya na katang mabiye. Yung Espiritu ng Diyos ay tayo kakit. Pero, nung alayo kay katamo, nung tayo pakiramdaman, nung tayo ausal, tama na tiling bayap. Nung ignore tayo. Lati, minaring mina, in puso tang Kristiyano. Tingnan niyo po. So, ako nga duwang ko, Jesus alane, ng Espiritu na tiburan emo ka rin apostol. Kaya katamo balang Kristiyano, manipat niyang mabinyag, makumpil tamo. Yasto makumpil ka, red. Espiritu. Red, bakit red? Apoy, api. Yung puso sa Valentine's Day, anong kulay? Pula. Pag-ibig. Kapag ka malakas ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, lahat ay magiging okay. Yung problema tamo ngayon adwala, din gera kong makabuklat. Kung sa asawang babanggit, Russia, Ukraine, ay kay ba't Middle East, labwad ng Jesus, Israel versus Hamas. Nung din Ruso kaluguran do rin tao Ukraine, lusuban dala, pamaten dala, samsaman na yung kabunda. Alira no. May kagera nung din tao, may kalugudla. Ating pangmate. Ating mate, kisakit. Pero kayong balas, yung narok na pa, balo yesong panahon ng gera, titiba lareng gagawang armas. Dimbayang armas ay lagera, eksperimentuan dala, karing kalulong sondalos at suking labanan. Tangki, drones, Diyos ko lang piyalungan lamo, di nando pala ang bomba. Hanapin sasabi ng lumang tipan, sana ning sandata, bakal na ring espada, lasawan la, gawa na lamong sarol. Tingnan niya. Nung ating tunay lugod ng Espiritu ng Diyos, mabiyaking pamilyayo. Di kaligaya yo'y kung may asawa, may bungil kayo, kay ba't nanita? Larinan niyo yung problema. Alang pinaring magtamad. Lalaki o babae. Alang estudyante manyayang tuition. At yamang dingala kaya para pareho
ayayabot kay karelang intelligence. Pero nung mag-aral, agyurang mi pasar. Olengali, maya, ko, balo rin pamaligtad yung cellphone. Pero English yung laking eskwela, era balo. Balo ko ngayon na tinuro ko sa seminaryo Yung panahon ko Put ng mga estudyante, seminarista Pag Englishan me, tumawad yun. Amo nga na, ano? What, amo? Pwede po bang Tagalog na lang? O nyo yung kaming mag-aral, grade 4 kaya pa mo, English speaking na kami. Kumanandaman ikong mag-aral dabsune. Totoo naman ini. Ako, saludo ko kindabso ako. Arkitekto? Yes. Inyero? Yes. Pero kung may itong bagay ako, saludo. Ako biyasang mag-Ingles ako. Siguro ngayon, siyempre po among, ita naman po Amerikano. Sabi ko yan kasi tingong sinopan, sunay Amerika Hoy ako, makana naman nga lubaling obrang yan ako. Dahil kay kang superior, dahil matas kay ka. Amerikano lang ako, opo na, maputi lang ako, opo ako. Pacheck ako may gisa ng English mo ako, makanano ka. Di po na, sinyal-sinyal na ako, muha na. Ama mo lang ako. So, sa mas ng time biyatam, alata mo ika-asenso, patse et amenusig king Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, alilane yung biyatam, alilane yung pamilyatam, alilano rin kasibing tambale, alilane yung parokya, alilane yung yato. Ay, Diyos ko, po itong babasa ko yung balita tungkol ang China, nakanong panahon na ng Meko Presidente, peke kumpari niya tayong West Philippines Sea, o niya dahin chik, tatabira ka tayong yung bandita mo Kung yan sabihan tayo mo, ali, kaya kami yan, kailangan mine. Babarilan dong water cannon, din pupunta ka rin. Makatod naman yan. At yun desisyon. Kakilala na nagyato, nabandi rin China. Kakwalta na rin China, karakal na nabandi, at burine pa yung Pilipinas. Kasi, dingasan ka rin, ang pokating laro, ang pokating miyaliwang pibanjan, nyaburi ng samsaman. Nung kaluguran na katani yung China, gawa na yan. Sabihin na ka rin, puto kayo, nung kalukal din mga umersyong inchik, kaya po tangakit ko la. Ako kasi nakatsura ugali, ako. Pati namang mayap siguro ka rin inchik. Pero rin inchik, may nasa, makayan mo ibalura. Kung nakakalingon, misa na, yung kakabata mo na Total, piyesta yung aldo ito Sasali ko, tingko salwan. Inchik lang. Kalibiyasang English o Kapampangan. Magtindara, Kapampangan niya. Umay ko pa ang mabayad. Di matana, na makalaway ka ako. Makalaway, laking karta moneda. Makalaway, lakaring perang pamayad ko. Sana rin tao ang makanyan. Tampami saupan, pami kakaintindi, magmula. Hanapin itang English sa kanta. Let there be peace on earth. Sana may kakapayapan, kinyato. Pero, magumpisaya sana ang kapayapan kanako. Tingnan niya po. Sige. Talakit ta ng ini at minsan pa, tanggapan tayo ng amanang limdamdamo, karing kay katang puso at kaisipan,
nga tamong sumabi. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tuto. Ginilang King Banuatiato at kang Yeso Kristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning Banal Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako King Cruz, Mete at Mikutkot. Tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldos, Sinubliang Mebye. Pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman kete. Ban mukum ka rin mabiyang ponme nga mate. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Meding Mete, at King Bie Alananga. Amen. in Diyos para tineng tutubo ng Espiritu na king tao. Mananasan ng itamong Kristiyano, munang dili, pakabuklatan na rin puso at kaisipan, pakiramdaman niya yung Espiritu at atahid kay katamo, king biye payapa at masaya. Ngatang sumabi, Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. King Yato at King Iglesia ning kay kaming panawon, ang magdulap kapanayan at meto nga pamibiyebye King Paintungol. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Karing bansa ning tanop at gera, ang magdulap tula at saya. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Kay kami ngang makatipon keti, King lagyuning Gino, anting katawa ng Kristo para King Biena ning Yato. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Karing hanggang tawong magdulap metong abutil ning katutuan, busal ning lulam at kagot-gotan. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Kay kami nga tsuketing makiramdam King Amano, ban pabustan ning sunlag ing sulunang Kristo King kabengya na ning Yato. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Karing pamuntok ning Santa Iglesia at ning Yato, ayating tungkol mantabe karing tao. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Kay kaming mapakumbaba mong balayan, ayalang apag maragol. Gawan mo kayong katawa ng Kristo, amisan metong King Yato. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Karing taong daralan kasakitan, ban maging katawa ng Kristo, ang gaking kapupusa ning Yato. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Kay kami ngang makatipon, king panalangin, ban makapabal kayong bayong, pamaglalang. Espiritu ng Diyos, datang ka kay kami. Itang kanta, Umeka Espiritong Banal, media, lukloko po. Margie. Amen.
Manalangin ta kapatalit sa ng kakatang daon, malagod lang tagapan ng Diyos, sige po ang may payang totoo. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ming miglalang, tayrana kay sana, king sablang katatuan, ning pengako mong Espiritu, ban ibulalag na kay kami, ing mabilog ng kabaldugan, niting sakripisyo. Tingadal mi, uri ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya kay kayo, At kekahan timurin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king gino. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pen karapat dapat at matulid, impuryan dakat pasalamatan parati, at numan ka rin ipa Diyos, kialangang ka at lubos may paya. Kialdo iti, tinubod me ang banal na Espiritu, karing pili mong maging alagad ng anak mo, kapamiratan ng pamirakira, kimbien ng bugtong mong anak, inya delame, genap me ang misteryo ng karaming kaligtasan. Kialdo iti, pagmasusyan miya, in maragul ng pamagmula ng Santa Iglesia, inyang imbanal na Espiritu, te pabalo na karing sablang balen, ang bukod mong tunay Diyos, at lelanganing iba't karing dakal ng salita ring tao, ang meto nga siwala, ban may pasyag, king meto nga kasalpantayanan. Ing tulan na ning pakasubling mebye, babayune, ing metoyato. Bustan mo makyabe kay king tula, kambeding angel banwo, nyaning aming daralit. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sa Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Ladies and gentlemen, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Tunay kapin banalogin na kayong panibataring biyemi at kaligtasan. Ulanita, tubulan may Espiritu mo karating ay, para kay kami gawa noong katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Payami daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, pepasalamat sa keka, piraso na, binyene karing aragad na ngana, kung na niya iti ikongan at mangan ko kaniti. Itigay ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga po nan, kinuha na yung kalis. Pasibayan pa salamat kay ka,
binyaning kalis ka rin lagad ng ana, kuha niya iti kongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo talang hanggang tipan. May bubuya iti para kay kayo at karing sa walang tao. Balmi patawaran la ding kasalanan. Taptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Pasik tayong misteryo ng kasalpantayanan. Alleluia. 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 Yang ining kakadakan may ipain, kamatayan at pakasuli ng miyaning anak mo, dalawang miyake kayong tinapening biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan, tinipon mo kami, kaniting masayang aldo, tinipayang Espiritu ng Yesus kay kami. Mapakumabaming ipagamamu, iyan sana misulusulo, king katawan at dahing Kristo, tipunan na kami ang ting metong ng banal na Espiritu. Nga kami pa yung Santa Iglesia, binili may kimeto yato, pasulungan mo sana yung kasalpantayanan, ating lugod, karing puso mi, karing pamilya mi, king parokya mi, pati na king mabilugayato, kami ng Papa Francisco, di Florentino, Pasiano, Obispo mi at pari at diakono. Ning kapatid mi iba na kayabi, tanggapan mo no sana ingarapan mo, saupan mo kami. Manatili ka sanang mabiyan ng galame Kristo, tutupad ka rin kayang kautusan, tutuki ka rin aral na ampom bakas. Kanita miras keking bialanganga, kami ng Maria, imbire na indo ng Diyos, sa nasa kayang esposo, Santiago, tingaliwang apostol, tinupad in kabuyan mo, kay kabaning panahon. Kanita, puriyan nagat paligayan, kapamiratan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamiratana, kambena, at kaya ipong ayupayang totoo. Kagaming banal na Espiritu, pupuriyan nagat parangalan, manggaman, kingalanganga. Manalangin tamo kay iba, iba't kaya tiburan ng Espiritu, king awad ng Kristo. Anding anak ng Diyos, taratukin ng Kristo, kingagyag ng Espiritu, abe-abe tamong magkanta. Isang pwede sulipan ingkakan kingal biemo at ipatawad mo ang salami ang
tukso. Amos Kapasok kay pinsara ginuking sablang bagay marok. Pagkaluboy kapayapan kayong panahon mi. Dato na nakasala ning banal mga espiritu, ban maging panibata na kaning pamikaintindi, ning pamikalugod, karing sablang tao. Magmula karing kayong pamilya. Ikayong ginuming mabibiyat, magari, manggaman king alanganga. Amen. Iting kapayapaning Ginoo, yasang pagkalub mo, pagkalub na kay kayo. At kay kaan timurin. Pipapamiyata mo king kapayapaning Ginoo. When you stay with Holy Spectator, undi miserere nobis, miserere nobis. When you stay with Holy Spectator, undi miserere nobis, miserere nobis. When you stay with Holy Spectator, undi dona nobis pace, dona nobis Lo Jesus, ang anak ng Diyos sa dinatang, banding sablang tawa kilala rin tunay Diyos, at may biyabiyala ang tinganak la. Mapalad tamo itang tutuki kaya, maging tunay tang anak ng Diyos. Ginu, kumatampang tanggap kay ka. Dapat. Dapat kasmiyamoy nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, kapamilatan ning Eukaristiya, itubod mi ang Espiritu ning Pentecostes karing puso mi. Ban papanatilyan mo king lugod mo. Tingadon mi, uli ng Kristong ginumi. Amen. Santing na ring misa tamo na salamat king tahimik yung pamakyabe. Ding anak, nandingabak miksadya kami. Aliwa po tanging musika masanting ya. Palamdaman men talaga ing misa. Sana po matuwa ako, matuwa na yapon telo. Pero sabi ko kasi nga pong diyan, pamisan-misan, dinanda kong schedule, bakong ayan tabayanan din eh. Okay? Kasi po tang mete na ako, bisa ako mandatang, inak, pwede. Ne? Tsaka isundura sana rin eh, inimbalura na at lampas pa sana. At intang masanting nga balita, metong ka ring senior, aberang may graduate, change ko, may graduate siya na po University of Rochester, Eastman School of Music, New York, Vincent. At karetang graduates, metong yung karing may piling graduation speaker. Taga kalimot-but siya. So, metong pong maragula dangalan. Iba't siya king mirabilia. Kaya wana ilog na, mira si Amerika, saludo la rin Amerikano. King double ya po yung masters na ha. Masters Music Education, Masters Double Bass Performance. E pamuli, mag-doctorate siya pa. King Miami. Pakipangadita ya po. Importante yan, muli-mulita na. Po, nano yan? Announcement siya po mo. O, sige. Pabilisan mo. Maya pabengi po kay Katamongan. Pabengi. Third Sunday of May, special collections for CBCP, archdioceses, and other parish needs. World Communication Sunday collection for media ministry. 20% CBCP, 80% archdioceses. Opus Sancti Petri, St. Peter the Apostles, for the formation of priests and religious for missionary works, 100% CBCP. Santiago Apostol Family Endowment, boxes are available at the parish office. Malyari na lang pong i-offer din kaya kayong family boxes at isublitala rin kaya kayong CPCs, 10% po karing total collection kareni. Mibye po para po during bisitas. Dakal pong salamat. Deta pong mag-down, bulaklak, pota makalingwal na. Atin pong magdalang bulaklak. Okay. Nanong kan tayo? Manalangin tamo. Ingilo man tabeya kay kayo. At kay Kaan Timurin. Bendisyon na nakatamo ng Diyos, ang may payang totoo,
ing Ipa, ing Anak, at ing Banal na Espiritu, Amen. muli taking kapayapan, mipno, king Espiritu. Salamat, King Diyos.